pilot projekt se bliži kraju, evo još u stvari sljedeći tjedan je u tijeku, znači negdje 15.11. završavamo onako kako smo i najavili. Rezultat projekta su u stvari upravo ono što smo na neki način i mislili da će nam ta populacija koja je u pilot projektu pozvana, to su osobe starije od 40 godina koje nisu 2 godine bile kod svog liječnika, biti u stvari vrlo rizične i vulnerabilne. Gotovo 80% pregledanih ima odgovarajuće rizike za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti. Tako da, evo velim, prikupljamo sad i velim ta nekakva zadnja iskustva. Uskoro kreće, praktički više to neće biti projekt, to će biti nacionalni program preventivnih zdravstvenih pregleda. Tako da, evo velim, a ono isto povezano i sa u stvari danom osoba sa šećernom bolesti, taj naš preventivni pregledi sadržat će definitivno i za sve pregled glukoze u krvi i HB1C. Tako da se nadamo da ćemo kroz te preventivne preglede pridonijeti u stvari smanjenju učestalosti ili ako ništa drugo ranom otkrivanju šećerne bolesti. Mi smo pozvali 3000 ljudi otprilike. Makar odaziv u stvari sad nije toliko ni bitan. Znači to stalno naglašavamo zbog toga jer mi u stvari testiramo. Čak i naziv pilot projekt budi u stvari nekakva očekivanja od toga. Bolje bi bilo da je to u stvari nekakva probna primjena. Odazvalo se negdje oko 10%, 10 do 15% ljudi, makar to još u stvari varira. Tako da, što se tiče uključivanja u te nacionalne programe, mi smo ono što je isto dobro za te preventivne preglede, dolaze ljudi koji se ne odazivaju recimo u nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, dojke, cerviksa, pluća i onda u stvari dolaze kod liječnika, liječnik vidi da se osoba nije odazvala i odmah u stvari poziva i upućuje u stvari, kako bi rekao, daljnje u stvari proceduru u stvari u te nacionalne programe, tako da evo velim nekih oko 20-25 osoba smo u stvari na neki način animirali da se uključe u stvari u nacionalne programe.